kwakira abasitari bacu niba tunaje mu ntara ibi bisanzwe b'i Kigali komedi ziri Kigali natwe tujye tubakira neza kugira ngo bazanagaruke n'undi munsi ngiye kwakira umusitari ukomeye cyane is a big star is one of the best comedians dufite mu gihugu right now umusitari mwiza azi gukora akazi kiwe neza tujye kwakira ladies and gentlemen tujye kwakira umukomedi ukomeye ladies and gentlemen are you ready for Lucina No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior. Mumeze nishimiye kuba ndi kumwe na akosha nk'ubwo ugufata amashusho hano koko ibi ntibiri mu byo bazakwishyurira bikwipanga akazi uzere igishati wambaye nikosha nk'ubwo wanyu bariyorosi ko wambaye ishuka ubwo arambaye mumeze muti abantu muri fro ni sawa cyane ikinyobwa cyanyu nitirebye cyane kabisa ariko kubera ukuntu mwambaye imipira isa sindi kumenya kubatandukanye mwese murasa cyane ni sawa mwese hello English ndagaswe umusa uzi icyongereza wamfasha mu cyongereza reka tumusabe ibiceri wakinwe n'ayamatura yagabana ninde wamfasha ku cyongereza tukamwinjirira no mu jama did uzi icyongereza sa my name is Rusine do you know the meaning of Rusine? No, Rusine, it's a Kinyarwanda name which means someone who is very poor. Yeah. So that's my name. So call me Rusine or call me poor person. Yeah. Is she your girlfriend? Okay. Kind of. You are trying. Break it down. Situationship. Amazing. What's your name? Sierra. Sierra like Sierra Leone? That's Sierra. Sierra the artist? That one with the you see? Like this. So, she's very beautiful. Yeah. And after the compliment, nothing you can... nothing. Nagas. Umezeza. Wait, Candice. Shami. Shami ya Shami. Shami Charo. Shami Charo. Wiyumvute kuba ugendana amadrede afatwa nk'ubusazi ku mutwe. Rumwe mu basazi bagenzi bayo. Ntabwo ushobora kujya kwaka akazi gakomeye ufite imisatsi nk'iyo ngo bagukundire. Nigeze kujya gusaba hano umugeni baramunyimada. Mama y'Imana barambwira ngo nzikureho, ndababwira ngo yanzikureho rero. Mugumane uyumvute dede we ntabwo ujya wumva amasaha y'ijoro nka 8 ziri gusa nkaho zigukurura membere. Iyo dore kampubwiza uko ntabwo ujya nyukuwo ngeze uko drede zanjye iyo zimaze kimwe ntazifuramo amanaranje. N'umusatsi wawe n'umusatsi wawe
buriya rero warabibonye nako abantu badafite direde ntibabimenye. Abantu twe dufite direde turabizi uko direde zikura ziba ndende cyane niko n'ibindi bice by'umubiri nabyo bigenda bimeraho direde. ubu kureba kusurya n'ahandi hose ni urujwiri rugenda. Ramfure kuri wenyine turi kumwe naho ni muri kumwe kubera iki? ubushobozi buri hasi. Ubushobozi buri hasi amiki Amusteri turi muri event ya Fro uri kunywa Amusteri security nk'umusoresha. Dore impamvu rero ntacyo uri kunywa ni uko uri gusaba ibintu bitari kunyobwa hano. Saba Fro rero ko bayikwima Fro hano mumuzanire Fro hano sibyo? Just try it and see. It's a very tasty drink. Dore iki nacyo ako nk'ubwo waba ujyanye. Mumeze neza? Witwa nde? kwa Ali. Aliya? Ali. Sawa umuntu ufite amafaranga. Eno wowe ntayo ufite uzayagira. Nukuri kabisa. Uzi ibintu biranga abatipe bafite amafaranga? Icya mbere rinete kandi nta maso arwaye. Icya kabiri kutita ku isi ibyo abantu bakubona ukavuga uti ngende umujama ntoboye amatwi noneho bazavuga icyo bashaka. Icya gatatu ufite amafaranga Nayo. nuko ubihakana urayafite. Amashyi menshi cyane. Are we having fun? VIP people, how are you? Sir, how are you? You are fine? Can I talk to you for a second? French? English? Chinese only. Oh, only Chinese. Only Chinese. Jackie Chan. Enjoy your food. Yeah. Nagushaka ko muvugisha. How are you? Bite. Uri Umusilamu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amashyi cyane ku Musilamu kazi yana. Nanjye kira nari Umusilamu. Noneho ikintu cyanatumye mba Umusilamu nari mbonye akabebi kadanje k'Abasilamu kazi navuga nti do aha ugenge. Ewa tuba inshuti nk'amezi 3 noneho twabaye inshuti mu kwa mbere bigeze mu kwa gatatu numva karambwi ngo sheri ngo tugiye mu gisibo ndamubwira nti gasubire nyine gaceze. Uwo munsi how are you? Ako ndabona nkuzana ntabwo witwa Michael? Ninki. We Michael yamatera mwanya ibye shanda byibuka ariko buriya ariko matera ya kabiri kuri kabiri mu itorero muri abasore babiri mukabiriza igipangu nta muntu byumvishe gute. Biragoye. Enjoy. Mumeze neza? Ni sawa? Abandi bambaye t-shirt imwe bari imbere hari ariko babonye umukobwa mwiza ha wataye abagenzi bawe. Hano mumeze neza? Wow. Muravukana? Murasa neza kabisa. Bigaragara ko ababyeyi banyu bakundana. Abantu babyeyi bakundana babyara abana basa. Ariko ngiye ko ababyeyi banjye batakundanaga sa n'umugabo duturanye twa Kalisa. Are we having fun? Amashyi menshi cyane niba mwishimye. Reka tujye na hano hepfo ku mazi. Buriya rero abantu banywera hepfo aha
mugomba kuba munywa mu rugero kuko ushobora kwishima cyane bon tukazakuroba nko kuwa kabiri. How are you? I'm good. Do you speak English? Inyarwanda. Inyarwanda. Umva ikinyarwanda neza ku buryo wagisubiza neza? Yes. Okay, kamubaza akabazo. Iyo urebye intumbero y'imbamutima z'icyorezo kizahura y'iteganyagihe ry'ikirere ry'iyi minsi ya Rwuhiramacumu y'indeku nkuba zesa mu Rwanda ma rusakiza isata isumbegero zimbuya rusendekereza nkuku n'inkangura batinya ntituzi nkubiri bana n'inkebabugingo. Umva iki cyatuma bigabanuka? Ndamanitse pe. Sasa ngo wumve ikinyarwanda urakumvirije ri avune biti mu matwi. How are you? Ntabwo mushaka ko mbavugisha? Okay. Kwegarukirana. Do you know it's Saturday? Today is Saturday. Wambaye ikote mu kabari. Ariko abadive mwabaye muti. Isabati irarangiye nta no kujya gukuramo umwambaro w'urusengero uwisuza direct mu kabari. Uvuye gusezerana umusezeye wose niyo mpamvu uri hano. Buriya rero nka kuriya kuntu ubona iyo mugiye gusezerana mu dutumire, ngewe ngendera umuyamusi mu buzima busanzwe, uzambwire nimujya gutandukana uzambwire mu mabere MC kandi muzatandukana vuba. Okay guys, mumeze neza? Ni sawa? Aende kugira ngo mbasu ye baba we inshuti y'umusaraba mbonye mu kabari ndagaswe. Yezu we Imana Imana umva nkubwire ni izina ry'Imana bino biboro nibyo mba nigisha sinjya nzoga. Umva nkubwire umva mukozi w'Imana ni ukuri kw'Imana nakazi pe hano nta mafaranga bino nikoresha baranyishyura ntugire ngo ni kandi nabikoze sinabona icyacumi ni ukuri mbabarire nanjye si ndanagiye ndagasha. Murakoze cyane mukose. So instinctive and so passionate. Every word I move so